lakini nataka nikwambie kwamba mwaka huu ni mwaka wako. Mungu atakutimiza ahadi kwenye maisha yako. Hebu chapia Yesu makofi, kwa sababu huu mwaka hautaisha, huu mwaka hautavuka. Lazima yale Mungu amekusudia yanaenda kutimizwa. Lazima yale mipango ambayo umepanga Mungu anaenda kuitimiza. Ahadi za Mungu ujue ni kweli, akisema takubariki ujue ni kweli. Mipango ya Mungu si kama mwanadamu, akisema takuinua ujue ni kweli. Akisema takupa mtoto ujue atafanya, akisema ndio ujue kuna